jedva čekam da se maknemo s ceste. Inače, mi danas idemo na Javorak iznad Gornje Drežnice. Stvarno onaj vrh Omojnice se zove. Može Zadrinom ulicom. Broj to. Morat ću spuhat gume. Puno, baš puno prijatno. Dojutro. Evo. Sad mi je baš udobno nekako. Nevjerojatno kolika je razlika, samo malo kad ispušiš. Evo nam asfalt opet, ali neće dugo. Desno je put, lijevo je masna luka, onaj crkva. Ovo sigurno nije pusti košac. Evo neka tabla planinarska, pločno 4 sata i 20 minuta desno. Planinarski dom Masna Luka, 45 minuta, crkva Svetog Ilije valjda, 50 minuta. Evo ovdje ima staza za pločno izgleda, lijevo, 4 sata i 20 minuta. Gubi istrijanjanje, evo. Evo i ali. Ostao sam na biciklu. Uspjeli smo, dobar.
Čuvaj ti sine. Ovo je dosta bio pravi vjenčaj i bol. Dobro. Sviđa se, znači. Što? Meni je fina staza pravo. Nema idealno. Stvarno je uživancija spuštati se na ovim dijelovima. Evo ga jezero Blibinje ispred nas. Kako je dobra ova staza. Namočiš se na uspon, ali imaš još onda da te nagradi dobrim spustom. Sad ćemo naći 105 izaći pa onda prema Barama skrećemo na putu za Pločno i onda se odvajamo, ne idemo na Pločno nego pravo za Javorac. I mi smo skoro do tog odvajanja gdje ćemo ostaviti bicikla došli prošli put, ali nisam ja mogu. I onda ćemo vjerovatno pješke se na Javorac spuštati. To ne znam koliko vremenski i kakav je put uopšte. Šta hoće ova krava? Nemam pojma što trči za nama. Nagib 12% i ne popušta. Prođi majstore da ne stajemo. Malo je uspon pojačao na 13%. A gdje je pas?
točno 10,8 km lijevo. Ali kakvi 11 km? Evo ovdje nam ide se skretanje. Vamo je ploča. Pločno je lijevo, ali nećemo na ploču. Gdje je onaj kamen što je pisalo Javorak? Javorak, Koliba desno. Pločno lijevo. E sad ovdje ima ona klupa jedna, tu ćemo napraviti jednu pauzu, 5 minuta da nešto malo pojedemo, pa nastavljamo dalje. Kratku pauzu. Ovdje nema zmija. Ovdje ima ovaj lijep vidikovac. Evo dole, gornja Drežnica. A mi bi trebali iza negdje tamo skroz. Imamo mi još dosta voziti. Evo neko auto. Golf dvica. Ja sam se da svoju damu gurali od ozgo. Pa ne možeš ovo voziti od ozgo. A nije najljepše im za spustiti. Inače, prošle godine smo mi probali doći do Javorka, ali iz Mostara smo vozili. Ja nisam mogao, nisam snage imao. Kratki, ja dobro strmi usponi. Može. Jes. U biti odavde smo se vratili. Oho. Ja ovo nisam vidio onda uopšte. E tu, ovdje negdje. Ima neko proširenje ovdje. E, je li to proširenje dole? Evo ovdje. Evo staze. Mislim da je ovo staza. Ima li ko tabla? Nema, ali ovo je put. Evo, bila je tu tabla. Neko je srušio drvo. Malo je nezgodno staviti bicikla sad. Ipak je nedelja, moglo bi ljudi i biti. Kod to i ovdje stavi? U vrtač. Evo ja ću ga spustiti malo dole, a ti možeš onda iznad, pošto moje drečavije je puno.
lakše ga je uočiti. Evo. I još da bacimo par grana po njima. Evo. Jao, kamuflaže. Ali dobro, hajde. Odavde pješke nastavljamo. Bicikla smo ovdje negdje šteknuli, šušnuli. Vidio se kad se zagleda dobro, ali sakrili smo i fino. Sad nemamo nikakav trek. Ne znam ima li markacije. Ali sve je prolazilo. Vjerovatno ćemo ovdje kroz ovaj usjek sad. Čini mi se da je ovo vrh naš. Ovaj špicasti. Vamo. Ili onaj tamo lijevo od njega. Evo vola dole ostaci Katuna. Kuće. A dobro, ja sam čuo da su ljudi iz Drežnice gornje izvodili stoku na Javorak. Vjerovatno su noćili ovdje. Pa nije loša staza toliko. Ima evo i šumica. Trznula me je dobro. Prešao preko nje. Boga mi trebali su štapovi ovdje. Avanture Halida i Ferida. Vidiš ti, i ovdje je ti Katuna bilo. Evo dole, Javorak. Ovdje nastaje vodopad Mobran. Ima vode, odlično. Mada i ovdje jedva kapa. Šta piše? Izvor Kluvce, Javorak. Korito Radle, Ibro Lalić i Ali Turkić. 55. godine. Evo ovo je ovdje taj vrh Omojnice. Dogore ćemo se popeti. Zdravo ljudi! Šupa neka, evo. Može se. Ko na Osovac. Aj ti Igor, ja neću. Što ozbiljno? A kako god hoćeš. Nije daleko vrh. Ništa, hajde ti otići. Hajde. Fina je strana do ovog vrha, ali polako se može. Ela se vratio, neće se forsira. Razumijem ga. Jer ipak trebamo popet gore. Da bi skala opet. A zezva ga mišić. Čitav kanjon Drežnice se vidi.
Hajde dođemo na bar. Evo ga, vrh Omojnice. Bar tako na onoj vojnoj karti piše. Lijepo. Dolina Ljiljana. Evo dole je Gornja Drežnica. Evo onaj uspon u Sklance. Preko puta je Čabulja planina. Dole je Donja Drežnica. Preko puta tamo Prenj, ali se jedva vidi. Je li ovo orao ili soko? Lijepi pogled ovdje. Samo šteta što je vidljivost ovako loša. Ovo dole je planinarska kuća Javorak. Ućemo malo da snimimo kako je unutra. Lijepo je sređeno pravo.
ti šta isprlje. Sad zdjeno izvali. A dobro ste ovo sredili pravo. Odmorite ko ljudi, što, odmorite malo. Ovo ima dosta mjesta za spavanje. Super. Meni je fin ovaj avorak. Kako bolo nema vode? Pa morat ćemo i čatrni, nema druge. Pogledaj, morat ću. Super, hvala. Dobra, velika sparina. Ja 1400 nadam se, ja. Ja, kako je tek u Mostaru. Evo međa. A loše smo i kamuflirali. I svi kako se vide. Nekada tu šupam. Što što ti ovo ja ću? A druže, stani. Pukla mi guma. Izušla, mislim. Ajde da prođem pa vidi, ali mi ligla još uvijek. Mislim, može ona sad... Aj kod klupe, da? Aj kod klupe, ma ja. A u leđa puše, ovo je dobro. Je sada. Da. Na jezeru će nam biti problem. Diže mi se prednji točak. Ne mogu. Svaka čast. Ovo je lijep prizor.
nas na raskrsnici. Je li ovo cesta već? Jo, kako smo brzo došli. S jezera vjetar dolazi. Znači u prsa će nam povratku puha stalno. Stvarno je natvoran ovaj vjetar. Kako smo izašli na cestu, borimo se s njim. Borba. Da hoće bar malo zaklona negdje biti. Evo ovdje smo se odvojili jutro na makadam. Zadrinom ulicom. Jedina dobra stvar u ovom vjetru je što nas hladi. Pa nije toliko vruće ako je sunce upeklo.